Alhamdulillah rahmat batuhan. Kamu kameriwang wahai saudara membaca pantun ataupun nazam muno ke macam agam gendara. Kamu harapkan nyempat nomor telefon mungkin sebang mungkin nyok di patang kamu tuara. Sin telefon mak ulun tuan supaya mangat terang jit apa gahaba. Baik pun to mentang wahai usubang. Alhamdulillah inangan agam muno ke kejadian haki mata. Nasi telefon wahai usubang mungkin nyok tamang. Baik saudara, padra mentang kota ngudutun ataupun bak jalan ataupun usubang pat nanggro luar. Baik pun nanggro melabuh jiuh hanaban. Ngan ulun tuan jit pegahaba karena nak kena baca syair ataupun nazam. Muno ke usubang tak urupa. Muno kan hana ditamang. Bak ulun tuan. Hansi jawaban haba bagata. Tapi nyok kaji tamang telefon laju lerijang. Yo mungkin katrang jit apa haba. Nu telefon laju bak ulun tuan supaya mangajit usut bang tak apa haba. Alhamdulillah Allah Tuhan. Reduk talogli ujun taloblang. Syed urotimang. Badai tak tegah. Getanyo aban Bandung. Inangan agam makhluk Tuhan atas permukaan dunia. Sin telefon balun Tuhan. Yang kapalih, yang kapantan. Dia karap jiruang kiriba rupa. Di langit bintang di bumi padi, bulan ategli menili asa, lunduk ngelundang imata dile, diingat tabi keguna kata. Telefon laju wahai subang. Ulun harakan kalun preh kata. Atau nama itamang telefon mak ulun tuan pasti jawaban habat. Tapi mihana itamang perkeriban macam. Karena usubang hana tuara. Ruduk menggantung ujun hanale. Ikrung hanale rata jid deta. Getanyo saudara hudip ngan hinang hudip si mati menan ketampi ban cita-cita. Getanyo tak hudip bersama-sama lambu mo Tuhan menan sit macam wahai saudara yuh mata damun di tabuh jan menan sit macam Rasul Anbiya. Assalamualaikum. Nganto dah. Ya, proyek tu bacut. TV proyek tu. Ya. 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 Oh, nan, ya. Ya. Betul. Si payah tak jian kau betul. Nyong. Betul. Ya. Buat berinya cukup payah mendir gure. Nyong. Nyong. Betul. Ya Allah, ya betul. Ya. Cik lepa betul. Ya. Betul. Ya. Betul. Ya betul dah. Ya. Betul betul. Ya. Sikit lagi yang betul. Ya. Alhamdulillah rahmat Tuhan. Kabeh dah. Oh kabeh ya. Alhamdulillah rahmat Tuhan beri.
Si hana kereta kereta ku hudip dalam dunia. Munyo tak ingat yang gaya-gaya. Munyo tak fikir puting kepala. Bak gara-gara bungo titangki, tapi seri beri agam gendara. Subhan bayang nasi kepikir. Yang baik tak kawin si ada janda. Oleh sebabnya tengku buah hati. Bak minta rupai payah lagona. Karena namanya menghai lepas li. Kan tabuh hapi wahai saudara. Munyo muhut bungo titangki, berawai tak pati pakri pancara. Bela katanya kan terupai. Diji dan tayang menyotan rupai. Hai tengku buah hati menan ke rupa. Pula metenya tadu dingai bini gli. Le kemawi tapi ti urotinya. Oleh sebabnya tengku buah hati. Menan ke dante yang tabuh umpama. Bagi anak muda yang jak mita bungo titangki, putiap rupai berjaya lepahna. Terima kasih hore. Halo. Oh kaputuh dah. Ya bere. Bungong di taman kalaulah malah jatuh harga dari pasaran. Raja yang rindu putri yang gila, tiada guna sesal kemudian. Kalau ku tahu kayu tualang ke anak muda, takkan ku bakar menjadi debu. Kalau ku tahu nasibku malang, takkan dilahir di kandung ibu. Menan dipegah ni Pak Tinong. Kamu mang wahai saudara. Oleh sebabnya, hai anak muda-muda yang sedang, yang tabah pertanyaan habang yang kata, nak teka-teki ataupun jawaban, pakriban macam, mak mentemu jumpa. Nisi kepikir, nisi kebayang, urongan malam mita rupiah. Menyutan rupiah, wahai rekan, abang tidak disayang. Wahai dari adinda, tapi kalau ada rupiah, ada motor kijang, pasti tersayang seumur masa. Hanya menan ke wahai orakan yang tabuh putan kepada anak muda. Bek fikir-fikir mengut ke bungung kemang, menyotan mayam kaji grup lampaya. Tapi menyoka cara tanyokana mayam, wahai usubang na bungung jumpa. Ahana didutun hana alam kota didutun tajan. Darah rupawan pasti ngan kata, tapi menyotan rupai menyohana peng haidi di dalam jarum. Tupulam nanggro pungulam lima menyonapeng di dalam jarum. Bak mak tuan ro syukur mulia. Karena dunia menan ke macam. Wahai urakan cobaan kerja yang ladung gatin. Mekewin hanban kerja pitan menan kerupa. Pulam kenu mita tibuang jumpa pakriban macam. Wahai adik. Alhamdulillah rahmat Tuhan beri. Kak cok lah bateri pak langkama. Kalau kira laju tadi Pak MC, yo kak putuh tadi ya putuh tuara. Cok laju bagah kena bateri, katuka tadi mak raya tuara. Oleh sebabnya tingku buah hati. Nyami hanam kiri kak putuh tuara, ibegah tak kabeh bateri. Kabar dia kena manjit tukar. Muno ke macam wahir akan roh. Karena gutanya hudip ati permukaan dunia. Di likor rumah timau kudang tak kula jawa cabuhan ale hati lo nango putong anata berduka jita cuminta bari. Dileta kau nai de taput ngaya ulun tanuk batajan purgi. Gino kaji om nganti gram tampela cuminta bari. Bermacam-macam ulahan anak muda Gino. Wahai cut bangdro. Oh tak rupa. Mungkin nak subang lain yang telefon Pak Ulun Tuan. Silakan narakan. Telefon kakak membuka. Nyokai tamong. Wahai subang. Karena kali dipatang. Ati ayahana. Bunuh nam tangkut tiat tidih Jepang. Orang kemudian jiwa banda. Nyokai metu wahai rakan. Ngan Ulun Tuan kajit pegahabat. Ya. Oleh sebabnya. Getanya baik bimbang. Inong ngan agam meno ke rupa. Bakjit kecontoh seri teladan kepada insan atas permukaan dunia. Yang ladum-ladum wahai urakan, oh na pasaran kagak pojba. Nisi ni fikir wahai subang putuh harapan bak jalan raya.
Yuh mata dilai dua-dua pasaran. Jak patangan-patangan upanti lu nga. Tampai du onda orang yang dibak matanya. Sehingga kejadian kena menikah wahai syed kena mempesta. Tapi waktu akhir tikedi Tuhan. Putuh harapan bak jalan raya. Yang ketinan wahai Subang. Karena apa? Karena persoalan. Mungkin hai Subang. Karena lain pemuda. Ladum karena lain abang. Bermacam pertukaran. Yang ladum hai Subang karena lain darah. Yang keditinan putuh orang tayang. Gatih ka ublang. Dinda sayang ka ule. Hana gunale. Dan mengimata. Getanyo bandua ka lain pikir. Hai tingku buah hati menuh kerupa. Taboh utimu, taboh belah barat. Hanali mutapat wahai saudara. Yo mata dilai bak wati menjanji. Dan yo mengkawin wahai Subang perkeriban macam menuh kerupa menurut anak muda ino. Wati pasaran. Yang kemudian macam. Kota Eropah. Ladum anu. Yang ladum wahai urakan. Bak pegahan ban oh tanging lemik ngan taku bak pegah kabaran nyo menuh hai Subang. Menuh adik hai menyongan kanda tikedi tengah tam kawin ngan lun wahai urakan ku belum mutu kejang taboh kata. Le makawin wahai Subang ku dih lampu de pisang kurian dua. Oleh sebabnya wahai Subang. Pegah adohai belage yang na. Lagi yang tak pebut menan ke macam bek ladum hak Subang temaki yang nak. Dum pegah lun na toko 5 boh macam na motor kijang 5 boh udah. Tapi onelih ka Allah walam. Menuh ke kejadian hakim apa. Lun ucapkan selamat perkawinan dinda. Bersama restu serta iringan doa. Walau derita bagi lon bele tak kira. Asalkan gata hudip bahagia. Walau derita. Assalamualaikum Nina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ngento bu, ngento mi. Alun naga silakan mi. Ya, bere. Ya. Ya. Kami. Betul. Iya, mi. Tap. Iya. Iya, mi. Betul. Betul. Ya. Hana mi, betul mi, Hana. Ya.
Allah, Allah, Allah. Ya, kata anak nak. Okey. Dak. Allah, Allah, Allah. Ya. Get me. Okey. Ane lun sayang hai ne bala jasa lun wate ge putrun tingo dalam kerunda gata mule hai ne apa manolon menan ke mufum haba ba gata oh raya gata hai ne bala jasa lun ta ingat untung yuh ubit gata malam hantengut menau ke untung urolun sabun hai nu bajengan ija gata lun pu ene di dalam ayun pomaka getun bagap geja kerja oleh sebabnya hai ne bala jasa lon betatu mencium oh ake masa bek tua doa hai ne gata barabon tak ingat kenun wate talena. Ya, terima kasih Umi kamu di Alunaga yang nyata pesan Umi kepada anak-anak muda yang ladum hanam tingat tapi alhamdulillah dengan haba Umi kamu di Alunaga mungkin yang tak berpesan kepada Bandung pemuda-pemudi Bandung ni bak tepuk yang berbahagianya oleh sebabnya terima kasih nyan wahai Umi lun yang kan pantun dua kerabat yang taboh syair nekun di dalam pantun hubat hati lun Umi tamte punawa. Ya, terima kasih saudara-saudara tuan Bandung, terima kasih Umi Dalunaga dan kemudian oleh nibaknya wahai urakan dan lain khabaran yang telefon hati gembira. Kamu persilakan adik-adik dan tuan yang na aduhai bak lai kaca. Nyokaji tamong telefon laju lerejang menopat bekna ketinggalan telefon kata. Mungkin kena ke lagu taboh ataupun nadam ataupun kena pesan kepada rakyat kota desa. Oleh sebabnya wahai urakan muno ke macam wahai saudara. InsyaAllah hai tingku sedotan. Tingah watela injalum temu-temu mungkin saja gure. Karena bunuhkan hana udip telefon kamu tepuknya pi melaki maah. Mungkin no kamu berite bak drone Umi Dalunaga dan adik long tuan yang kata telefon bak long bunuh. Terima kasih pada rehat dan insyaallah nanti minapanya umur kamu bak uro teninu ke kamu akan bertemu dengan dolan minapanya umulun beri Allah Subhanahu wa taala pasti bertemu teman. Lun Tuan Syekh Sofian Hung, seluruh kru kerabat kerja Asia TV mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon kamu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berpujuk kurai mayan atai ayani nyalani ba ilallah Allah putra bakutun kebinu ja abah nu jabah Allah jarong